Amemba ba murandi jwa roji rwa Gatenthe nkuru ni bakuromba thirikari ya Tharaka Nithi gutonyera na mpwe kenda kubatetheria kutha milioni mugwanja kuonokia murandi jojo ria jwambiritwe mwakene jwa 2008 ende jwarita ni untu bwa wagi bwa mbecha. Paul Kabethi na ripoti iji. Murandi wa roji ura wanjirie mwanka wa 2008 na mwankire mthituko hario tiko rikurikiria roji wenjetwe kuma igitarera kuma 2008 nanto batinywete roji nito kwa roji kiamberia kuma 2012 na roji kwa ni kunywa kokonge lakini ro rweto rukari takarwe na thina kuja goko ntiimbi ronto anene bakujanagiria nuntu ba murandi uyo wa Gatenthe nkuru inkwenda kumoro njete lauti kulukia kilomita 6 mwanja at least tugerete kwenja na twekira pipe wontukura arakaria baba karukunia mwana kithigiri bagire mbesa cia konganiria ikingo bomba kugunikana murandi uyu wa Gatenthe nkuru irrigation water project tugwakiro intake ni omokire nonto antu ataramu baba twakagira bataka kulingana bo yendekanaga na thaini turonire musamaria mwema uga na twakira intake na intake ino ira milioni mugwanja na atitora turute 700,000 kenga tuthagana mbecha inu twakira intake kwa gutha ino untu wetu igitarira ya mono karite utakura indegoro embo motore na itukuromba wala research kana and babega batutetheri na mbecha ino ikenda tumba kuona roje gucokero wako ni intake ije ngi yaonekanire ila mbawe kathinga ta project wa boya kari kana wa line ya jirite ya roje na kire murandi ura kulingana mbikiro batunengerete bobo ngoi wa fund no ba 7 million na by fund no ba 7 million itubati konenkanira community ne bati konenkanira gento 30% nonto apatana bainenkanira 70% na ikitonto bakuria ntongore cia kuthungira na gutigiri bakona mbesa ino bagwitua tutaguthuria na gwenda wa watwirie tukuthure twigatunga watwirie watakuthura rwero twakuanwa njoke ende tutetherie tuone rwero rwa kurima na karekenga tukuthuara mathatu inkulomba muno ne kenda nonto utio tethio bongi tumba kuona bombo tutethia inkulomba atongore betu batuthurite imbiye twina mweshimiwa aliku na kinya turuta thina ninaga no twindegoro embo gwatikarwo yerero ito tugwerega rwa Gatenthe nkuru njo tutetherie na ria tukona rwagwa onegitara maere kaere twakunenkera kura bai mukuru uringire athia kuruka nende twamuringire kaire na nathire akuruka itukwenda kumuririkania wegwa na riganirwe na ririkane na atwiria gatwikira ruyaga gukithigeri na gitiire orere rikinyitire otwikira ruyi endabo 10 tura kure marukaya tanionde ngeto jiterwa mario ngari manthe nkuru muno mbone bya kuria nonturio twentendu twina thina moya kuria tutiena irio bya bikugana twina thina bwoya ruji kinyaro totorwe mitungi mugongo toreme atio tuketa babangi ni gonka wataroje nwandethie nwandime manto monde nwaturuthe agatha na ntone kobwa lakini roye rwekathitaga ogo rwa mana tu rurinda mamwankathagana rukaura mana matheri ogu rukathi bweria kogu ngabani tukwenda kuririkania no ntugwina ogwecho bo twikira roye ni tukwona no gwikira roye kwa kungi inchwaga gukithigeri kache utwikire roye nikenda manto metu makara bwega kiripotera wa TV kumantere cia Tharaka bete wa Paul ugwa Kabethi.